impela kuyiphephetha indoda ngithi ngiyakhalaza ukuthi awu wasithela ngehlazo umntanami athi webaba kuyaqala yini ngomntanami kuyaqala ingathi naye ekasibanibani ekadlamini ekamkhizi nakasibo kanti kuyaqala yini hawu kahle wena awukahle seyimpilo yakhona nje kunje ugcina uthule ke ngoba phela vele ukhulumela futhi waphuza kokufulela uma ekhuluma akacimi lo muntu ibhetri yakhona ayipheli uzulale ugcina uthule kodwa uyibona inkinga ngifuna ukusho ukuthi nansi into evama ukwenzeka ngaleso sikhathi enza lo mkhuba walo msindo wakhe umama lengane le eyindodakazi uma ikhulele la ekhaya leli khetha ukuthiwa ukhokho liza kumkhulu wendodana le mzukulwana ngibona ukhulele sobani la ekhaya athi umkhulu angazi baba umkhulu asuke aye kubaba afika athi ndodana le ngane lena ikhulele sobani la ekhaya athi angazi lithi leli khethe liukhokho ngiyoke ngibona ukuthi uzawutetela kuphi ahamba yotete esibhedlela njengoba sebatete esibhedlela nje thina safikele ekhaya mina ngafika ekuseni ngentathathu njengoba ningibona ngathi ngilufifanyana nje ngathi angicaci kahle ngafika ngovivi ekuseni ekhaya ngangena ngakhuleka ngathi wathi kufika indoda suka madoda kufika umbimbi sokhexwa khala wethu ziphi inyembezi angene ekuseni ngentathathu ekhaya angizange ngilandwe esibhedlela mina uma ebuya esibhedlela ngena lo mntwana nalolu sana lwakwasibiya la ekhaya kwaTembe ukhokho uphuma ngaleso sikhathi aphuma uhlala phandle komuzi usuka la esekhile enqolobaneni umsebenzi waphela kubaba ukudla kungene la ekhaya kwabhikitha indlala kuleli gceke uvalile ukhokho uhleli ngaphandle komuzi uthi ngiyoke ngibona bayoze babuye beze kimi bazongitshela ukuthi yini lo mhlolo engubona la lezi ingane zizalisane zodwa la ekhaya baphume ke baye kulabo bantu bamanga laba ngoba babuye bangicake bathi abantu bamanga kodwa baphela ukuya khona kusho ukuthi nani ndawafuna manga ngoba bahlale bayobalanda athi uyafika shathimula bheke phezulu athi hayi idalo singaphandle komuzi zikhishwe umlanjwana lo kwafuna ukucaca ukuthi ngowaphi ukhokho uhamba lapha aloke ejikajika athi ngoke ngibona kuyoze kufika indoda ime esangweni imemeze ithi yime ngangcolisa lo muzi namhla ngizogeza lo muzi nansi imbuzi yokuhlambulula ikhaya nansi inkomo yokuzala nansi inkomo yenhlawulo bese liyabuya leli khetha lizoma esangweni libalinde bawuthi uma bechela ngale nyongo la ekhaya bachela imbuzi yakhona boyigqibele khona le ngaphandle noma bayishise ngomlilo ayidliwa akuyona imbuzi yentombi leyo laba bangazi basuke bathi imbuzi yentombi leya imbuzi yokugeza amagceke imbuzi yentombi ifika esigcawini ngelanga lomshado ngenxa yokuthi umshado kabakwazi bathi uma bebona imbuzi egeza amagceke bese bathi iyona mbuzi yentombi uma uke wadla leyo mbuzi intombazane ngeke uphinde ube nenhlanhla yomendo uzohlala uwile njengendoni sikuqobe ngenyawo uyothi uma sebehlambululile ikhaya uma sebengena phakathi bese uyangena kukhokho usezwile ukuthi ingane iyakuphi akuyona ezalwe la ekhaya kade nyanya umhlolo ecabanga ukuthi kuzalisana ingane zala ekhaya zodwa iqaphelani bomama leyo ngozi babuke bathi nasi umhlolo lenyama ezizo lengane bayibhalisa ngesibongo izalwa la ekhaya kusho ukuthi ngempela ingane zala ekhaya zikhulelisana zodwa yabona ke yakhe ingane uzoyiqondisa nini ngoba wathi indodakazi yakhe ayihambi ibize ngesibongo sala ekhaya uzoyiqondisa nini leyo